Tama ni ato atin ikiyali ko na ba aktibidad sa ida dito makihan night market Timor Plaza may ilabas 60 video with my so let's go. Night market no dar evento rotina cada tinang nevema realiza husi Timor Plaza. Atividade ini realiza cada lorong sábado hahuhu si horas tuku tolo lokrai to tuku sia kalang. Evento ne no dar atividade bazar kalang nian bodik base det makakarak prensa entretenimento kalang ho hamnasa no habosu kabung ho aihang oing oing. Barak TV susi están loza aihang, no loza bebidas, están comunidade, sasang halimar balawari sira, no selo seltang, de bemak harame evento refere. Além de disfruta aihang no bebidas, itamos bele hak solo liutang, hamutu ko familia, colega, jovem, pode assistir várias atividades selo, hanesan banda música, dança, cultura, tizi, no competição sira. Oke, malu sira ida nema etapa primeiro introdução bada kusi night market Timor Plaza. No turma etapa segunda de se kuliah konaba competição. Tang ne competição konaba saída vamos laten itu bos iramos laten. E na parte assistir video ne toho tu. Let's go. Game PUBG saya nisang game nebe conhecido ya mundo, liu-liu ya tempo moderno nian. Kreator PUBG, Brendan Green, usina Sound Irlandia ya tinang atus rua sanulu racing hitu, nebe halo game onarang player agnos better drones. Tohin lorong conhecido liu onarang PUBG. Ya game ne mos bele akumula ema to atus sida, nebe hal narang room. No bele fahe batim solo dua no squad. Ya competição saya nisang mata dalang ida hodi promove talento fuensa sira liu ia tempo agora. No kita luang mos halimar ho responsabilidade cuidado saúde no poupa osa. Dia kami si C Squad. Ami resteves ba Timor Plaza nomos ba equipa nebe organiza ona evento PUBG Mobile ha fatina ne. Pusi evento nemos bele hametin lutang ita joventuri Timor Leste niang nomos hametin unidade nomos itne estabilidade ba malo. Oke, malu sira ida nema etapa segunda niang kuliah konaba competição PUBG. Além de kuliah konaba competição PUBG, estamos precisamente betul vai tener cabo. Sama ne, ya etapa tercero ne, de kuliah konaba han. Atau tener serius makia naik mal Timor Plaza. No, dapat assistir video ne to. So, let's go. Headshot! Boom! Headshot! Subscribe, like and share. Terima. contente tambah sehingga nasa na behabel prensa fim de semana manghira remata de atividade bas semana idangnya no hobele mai anina angini diverte ang
música ser na bema que night market não oferece se íamos a sambara que bema kau cara que tu bola cara que bela bola tama kita tenen kata atividade semana ida ne full sekala ya atividade itu ya semana toma então so sábado mas sai essa oportunidade mas ao pensa no domingo eu tenho que descansar depois segunda eu tenho que ir na atividade no quando bahang sira heli honing masa capaz e mas sira ne be bem hang ka prepara hang sira e stan sira ne sira mai ho ideia ne be going hang ne be sira lori mai la além de si sabor timor nya rasik íamos sabor na samu selo que ida ma presença ninya produto ninya hang ninya estilos hang serai selo serne no mai atu fo conhecimento para sira nya hang além de nemos íamos a samu going ne be how bele pola ia fatida ne nessa samu cultura niya santai se bringos ne be ita ne malu timaruan sira halo atividade barak no não ainda precisa rolar promover siranya a criatividade ne be sira ia lilu ideia ne be fura quando cria bot bom mas ia tem estava depois de fulantoni da sulane agora night market ia para então eles eventualmente dia que leva liliva timoruan los timoruanes também estamos mal estrangeiro também né ao se contente estava hotel conselho de presença mo queria tan falha nessa música ela aplicar que tá los ambos atune bele rona música timoruan que vinha timor ni nemos banda vir atune bele diverte na patinita no kita rona es la inglés que la base Oke, Malushira tuirmai ita si badara lia ho Malushira ne bema prense ona baraka iha Timor Plaza rene. Tamai rene nafati assiste video ne to tuir how mai. So Alhamnas contenti ao Moris e a Maxenti ali por malu homo ali solo cloro ohin hakat na fati ba oi mosqueta lo celebra tan tempo laula lies date hanesang aning hafora aquela memória date tempo mak di city. oke dia gabing mas baraka rene bing tira tahun naran sare mane. Amne baraka naran rolls and balls. Mas sasan saret nang bing sira pang ya baraka rene. Amnya pan hanesan bebidas no hahan. Bebidas ho falling cocktails ho falling $5, no spirit ho falling $3 y no soft drinks ho falling $1, iced tea $1.50. Ami iha patin permanente iha plaza iha food court lantai 1. Bele lius ba iha food court imi hare iha na ba ami iha numero WhatsApp ami mos bele halo deliver bele liu si Facebook aminya página iha na ba rolls and balls hanesang aminya pena relate. Oke, ano yung magnet obrigado barak ba bing niya komentar. Senti natureza nia fura kawa tua hidup nela fácil. Oke dia gabing sini baraka rene tahun naran sare mane. Amne baraka ni tahun naran Matios ni arti Memo Ana Paula. Naran Memo ni naran Ana Paula. Ni am tahun Matios. Mas menos sa sansare rit no binsira pangi ha Matios. Matios ni ene ami pan katupa, ami pan sate ni incluyo ngarau suntu, depois nasi kuning ni menuna ya ayam besra, ayam tepung, ayam manas, somi, depois hotan jus ice chocolate o avocado. Onsa magbi, ema bele kontak no binsira tu bele sosa binsira sana. Oke, biasanya kalau nasa acara event night market ini, kami bayarnya langsung ipangan area. Jadi kalau saya mau punya kami, emang dengan nomor telepon langsung kontaknya sama kami rumah kebetulan spesial Timor Plaza. Jadi kalau misalnya ada pesan atau order, langsung balik Timor Plaza, usuret memo lah anak Paula ini masuk. Nanti kalau nasa mansir akan order ya. Bate o forte o tambor, galera! Iya nih, kami sofane tiap produk bintang, debe mau marca bintang, debe mau kita boleh beli hari direta, kata fui diretamente, depois da bolsa beli, asal hola kira debe mau kau preço $2. Oh iya nih, kami usia ini ke, halo parceiro ho Timor Plaza ho di asal ho pam cerveja rekete.
dia kami mensagem usi amne baraka dane hakara de consumidor se nebe uma visita amne pating hori rola cerveja nebe ma com preço $2 tu hemo responsabilidade e hemo toma itana kata kita labele incluir problema ya intinya hemo responsabilidade baitana anas Oke, Malusira dan emak kuno roham by Night Market Timor Plaza. Agradece ba Timor Plaza, agradecemos ba FDC, ba Elovia Beach, nebemak local evento Night Market dane. Nomos ba minha suporta hotul aktividade bela hodiak na fating. E kataluha ba Malusira nebemak karek precisa buat rumah bele visita ya serne page ya ihane bela hari okos Timor Plaza nian, FDC nian, nomos Hello Beach nian. Tambah nih. See you next time. So let's go. Bate o forte o tambor, eu quero